uwitwa Mbayahaga nawe ngo ari mu bafana bameze batyo ngo yumvishe ko M23 yakubise abarwanyi b'u Burundi babarizwa hariya munuza muri Kongo ngakibyumva yari umufana mukuru ngahita rwara icyo bise isukari razamuka cyane rwose ku kigero hahandi bamujyanye ari umurambo n'isaha n'izisaha ushobora kumva ko Pasiteri Mbayahaga yaba ashijemo umwuka. Mbayahaga we ni comedy ubushaka ko tuvuga ku bya Kongo gusa. Oya ntabwo tubivugaho gusa nashakaga kwisuhuriza abakongomani. Oya waje reka nguhereze. Mbayahaga naramukurikiye. Ingabo z'u Burundi ngo zica zirarwana. Ngo M23 ngicangira amanuka ngigera Uvira ngikirasanga ingabo z'abarundi zabanye. Kuko zidakorwa mu mirwano zidakorwaho kumbi babakubise babagira utuyungirizo bafunga n'imipaka mbere yo gufunga imipaka barishiraho n'ibisima baraboroka ngo iki AFC yarakubise abarundi irabakubita irabaherekeza bageza mu rugo ngo iki ariko kubaherekeza Amerika nabyerekana ko n'imipaka y'abarundi bayishizeho ibisima Mbayahaga bihakana ati ntabwo bishoboka nta ngabo y'u Burundi yava Uvira twama turarinda kuko turakomeye aragomeza arabihamye. Yes, mwiriwe neza abanyarwandakazi aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'abaturanyi n'ibihugu by'abaturanyi ndabashuhuje harimo abantu bagiye batandukanye bumva ikinyarwanda abavuga ikirundi abakongomani bavuga ikinyarwanda nabo barahari ndabasuhuje abarundi bajya batuka abanyarwanda nabo turabasuhuje n'abadukunda turabasuhuje muri diaspora Canada baradukurikirana shahu Amerika turabemera turabibona ko mutureba ariko baherutse kumanurira ko ngiye kubona umugore wo mu diaspora amina bigiye gucamo agiye kumabagara ngaruka ku kibazo cy'abarundi n'abakongomani rwose ibibazo birahari ariko ibibazo biraza bikarangira. Ibibazo by'abarundi n'abakongomani se bibaho cyangwa ibibazo by'abarundi n'abanyarwanda abarundi n'abakongomani baripata na rugi baripata ngo na rugi ariko hakazaho bitamitse abanyarwanda batwishiramo ariko buriya abanyarwanda nibashake batwemere nk'abavandimwe bacu buriya abarundi ni nk'abavandimwe bacu. Ngewe nishimirira abarundi abarundi ari abayita amaco y'inda gute uzi impamvu abarundi bashobora kuvuga n'abanyarwanda se babyita abantu bita ingoma amashuri abazi hari ukuntu uba ugiye kurwana n'ikintu cy'igisore noneho undi muntu ukuri inyuma akazajya avuga mukubite turamukubita ariko arimo aravuga ngo mukubita yegera inyuma aho nawe ukajya wiyagiserera ndamukubita kandi uri nta rutege iyo bamaze kugukubita uzi ukuntu akubwira aravuga ati wewe ko nawe uriyahura kuko wabonaga bari kumushobora noneho buriya abarundi rero bashuka abakongomani ati kubita umunyarwanda ashaka kubita ariko bakajya bavugira kure kubita umusenzi tukiri ku barundi reka noneho abarundi bagura ahantu babera abanyabwenge umukongomani ahabera injiji umurundi yajya mwagiserera ngo kubita ntago ari injiji aya mukongomani ni fake yenda no kutareba ariko kubinjiji byo ni ibindi umukongomani ahita afata amafaranga ahereza umurundi gomeza umfane wabonye press conference ya Bruce Melody na The Ben yabaye ejo Bruce nago yazanye umufana The Ben azana umufana ariko karakazi kuki batajya bakamba azana abafana ari bwishyura amafaranga uri kumva so abakongomani bafatanga bari abafana ba The Ben banuza ba Bruce Melody aba Bruce bo ntago bishyuka hishyuwa ba The Ben uko yari conference ya The Ben na Bruce baje kuganira n'itangazamakuru The Ben irazana abafana bajya bafana tayika Bruce Melody azahagaze ku maguru ye reka manze rero umurundi abarundi reka ngenda bakunda rega umurundi rero abarundi ngewe ndabemera n'abanyabwenge umurundi abati kubita yavaho kubita umukongomani akatabati ya umurundi turi kumwe akahita amuhereza amahero yego kubita amuhereza amahero umuntu yaravuze ngo reka mbwire uyu mugana abakongomani babasha kumva ikinyarwanda murakoze amaze amapero yo kwa padiri
umurundi ariko arabahenda ubwenge agomeza avuga kubita umuntu umuha amafaranga kubita umuntu umuha amafaranga kubita umuntu umuha amafaranga azoca gusiga kubwa ati bundi wowe icyo nashakaga ko nakibonye ushuka ngo nje kurwanira iki Mbayahaga nawe ni umukoboyi Mbayahaga urabona arasa nk'uwishakira ubuyobozi nka buriya Burundi naciye nangura reka nce ndavuga ikirundi tumva wagitangije acaratangura ngo Burundi butekanye kurusha u Rwanda ariko ubwo mu Rwanda arahazi cyangwa Mbayahaga se barahagira ngo kandi ngo bacanga Abarundi ngo baragira ingabo nyinshi ngo ziramasha ngo nabagwanyi ngo ndakuvuga uko bavuga ngo taha Abanyarwanda ngo bagerageza Abarundi ahubwo burija Mbayahaga bivuga ari kwishakira amaramuko Mbayahaga rero amaco inda Mbayahaga yaciye ari ahitavuga ikintu nahise nemera nkababwira ngo mutuze Mbayahaga tuza ndakumbishe mubonye imboga mu menyo uzi umuntu ukubwira ngo ntago yibye isombe akibihakanuka tubona isombe yafashe kuginya ati nukuri ko Imana nge ntago nibye isombe ati nurudodo hanyuma rero Mbayahaga akakubwira impamvu ameze nk'uwo muntu wiba isombe akayihakana ibaze Mbayahaga mu kiganiro ke amagambo niyumbiye yavuze akurikirana Marishali ni umunyamakuru wo mu Rwanda akurikirana Mutesi Scovia ndetse cyane ni umunyamakuru wo mu Rwanda akurikirana BTN TV televiziyo yo mu Rwanda natwe twese aradukurikirana turabo mu Rwanda noneho akifata akavuga ngo taho natwe twabitekereza ngo nukuvugira iyo ngo ntacyo twakora donyine kuba mbwira social media yo mu Burundi ifite power hano mu Rwanda ariko jya muri tagging zo mu Rwanda za social media zikomeye urabona mikirundi Abarundi baradukunda rega uretse ibintu oya natwe turabakunda byama ya politike reka nibwira Abarundi badukurikiye niba uri umurundi ukaba utari umunyepolitike nange nkaba nari umunyepolitike twibera inshuti rata dutangure twibera inshuti one love erega Abarundi n'abavandimwe bacu Mbayahaga uretse ibintu byajemo byo Imana nange nkabasenga Imana tukaba turi guharanira ubwame bwo mu ijuru nidutangura duhurira mu ijuru na Mbayahaga akumva ndi kuvuga ikinyarwanda akavuga ikirundi kandi yaravuze amagambo nkayo azaca bigira ate turi mu ijuru azahunga ibibazo hama rero Mbayahaga ndamwumvira noneho umva ikindi kintu numvishe Mbayahaga arajya harahakana ati rwose ati uri kumva u Rwanda ruca rutangura rurajyana abanyamakuru rukabarunda mu Kongo bakavugira AFC M23 bakagira bate none Uburundi niba koko bufite imbaraga none tureke imbaraga zo kurasana tujye mu mbaraga za social media sibyo tujye ku mbaraga za social media koko Abanyarwanda tuvuge ngo Abanyarwanda koko bari inyuma ya M23 nubwo abari abavangwa M23 n'Abanyarwanda nubwo babivuga batyo ariko tuvuge ngo bari inyuma ya M23 iyo kuba bari inyuma ya M23 bagafata n'ibitangazamakuru birenze 10 bigaca bijyayo gufata inkuru ni ikigoreka ko tubakubita kandi M23 ikacira tsinda igaca ibitangazamakuru bisohora inkuru uri kumva turacyari gutsinda mu ngeri zose hanyuma rero Uburundi ko buriyo Abanyarwanda banamufilima banabufata filime bwakubiswe imirambo yabo n'ibiki habuza Abarundi biyangaja ngo bakurikire ingabo zabo ngo nabo bafata amashusho ku rugamba nta gihamya igihamya kirahari kabiri hari akandi kajambo Mbayahaga yavuze yaravuze ngo abanyamakuru bajyayo ngo gukora ibiganiro ngo tugurirwa kamera na leta yangurira kamera kareka none se kuba tujya gufata y'inkuru si ibintu bisanzwe gusa nkuko press ibinyamakuru none se France 24 kijyayo France 24 igurirwa kamera n'u Rwanda kareka none yabyumvira Mbayahaga nyine yo gushaka ibintu amaco yinda Mbayahaga bari muri koma Mbayahaga rero hoya ndashaka kubwira ngo niba ari muri koma ngo yarimo guhumeka
ntago ari umwuka wa nyuma ndaje mukubita inkuru. Mbayahaga yahakanaga ko Uvira idafiswe na AFC M23. None ubu Mbayahaga ko mu icyo kiganiro yavuze ngo hama noneho rero tuza ngo bwije. Ubu AFC 73 ni mugoroba mu gicuku saa 8 z'ijoro gutyo. Yasohoye itangazo rivuga ko yasubiye inyuma. Warubize? Ntabwo naribonye. Yasubiye inyuma. Yasubiye inyuma yasubije Uvira. Ariko mu itangazo ryayo ikivuga ko yasubiye inyuma nabaye umurundi wa. Bazama bamika ibanza. Niba nari umunyamurenge ndi umurundi. Nuko. Hama rero baca baravuga ngo M23 yasohoye itangazo rivuga ngo yasubiye inyuma ho yatanze Uvira kubwa amasezerano yabereye he muri Amerika. USA. Y'amahoro Washington. Ari amasezerano yatumye M23 isubira inyuma. Tutazi niba ari igitutu, tutazi niba ari iki, ariko isubira inyuma. Sibyo? Hanyuma rero buriye mpamvu ndivuga ngo Mbayahaga tayari. Mbayahaga wavuga ngo Uvira ngo ihagaze ingwanyi z'abarundi. Ngo nta mu M23 bahakandagira. None uyu munota M23 ikaba ihatanze ku neza. Mbayahaga agiye kuzavuga ngo nababeshe mu kiganiro. None ubu abarundi turabakubise tubegeje hirya Uvira turayifashe. Nika agiye kuza tubwira. Niba muri kubwira ngo Mbayahaga ntago yahwereye ahubwo ubu ari karacaginga. Nahoze mbona apfa nahoze mbona itangazo rya M23 risohoka. Abarundi bahise bajyaho abarundi n'abakongomani ngo Burundi oye Kongo oye ngo Rwanda tombe sinzi tombe ico bivuga. Nanjye ntacyo. Ngo tombe ngo Rwanda tombe ngo M23 tombe. Arinzi kare yandirimbo bavuga ngo tombe tombe tombe. Abadukurikiye batubwire tombe ico bivuze. Ngo Burundi bashiraho amadarapo menshi y'u Burundi na ya Kongo ngo oye. None se oye barwanye mu mirwano barabasekuye. Kuba umuntu yagukubita akavuga ati nganda ko bari inzira yinyuremo ariko yagukubise ntuzosubire. Akavuga ati ntuzosubire kunyara ku muharuro wanye nazakwereka ngaho subira hano. Ati ca hadora aho banyara. Cuzura komanga hano mwereka hunyara. M23 ubwo biriya aho kugira ngo bavuge ngo Rwanda tombe ngo M23 ngo tombe. Ahubwo ni bavuge ngo hero. Rwanda ni hero, M23 ni hero. Ku umuntu yagukubita akakora ko bishoboka yazavuga ati maze rero ngaho ryamutuze ngava ryame tinyuka ntuzongere kunyinisha. Ira ni gasopo. Ntuzosubire nazagukubita kaguca akanyaro. Ego akanyaro ni Kirundi. Akasumburutso. Yanjye ni iho. Na kanyariro. Hama rero buri abarundi bamukwiye kugira gute gutuza. Kuko kuba AFC ifite Uvira ni ibyago bikomeye ku Burundi kuko ko bafite Uvira babare bitaba umujyi wa Bujumbura baba ureba neza kandi umuntu uri ku musozi arasitaba. Bivuze ngo ari gusubira inyuma kwa M23 na amarira y'u Burundi batitaye ku magambo yambaye haga ngo ntago ngabagwanyi b'u Burundi ngo ntago AFC yabatirimura ngicira bakura hehe ngibakure ngo Uvira itaha bakura yabakuye Goma ibakura za Bukavu na za Bunagana irabaherekeza ibagejeje Uvira ku marembo yabo irabakubita ibageza mu rugo mu gikari iragaruka ijya kuri barriere imaze iminsi irahavuye. Ariko abarundi abakongore abarundi to oye aba M23 tombe ahubwo muvuge ngo muri ifura muri ababyeyi muri aba bro. Bro mutweretse ikivandimwe nubwo twatakaje abantu hapfuye abaturage hapfuye abarundi benshi kuri pe urwego uburundi ruriho rwajya rwemera ko rufite abarundi kuko hari amashusho yerekana abapfu b'abarundi. Hari amashusho yerekana uniform z'abarundi. Ariko nibabyemeraga imvugo ya His Excellency Paul Kagame avuga ko yahamagaye perezida w'Uburundi akamubaza ngo ufite ingabo akavuga ati n'ukuri barakubeshe nta ngabo mafise barahakana. None sira myenda baca bayikura mu Burundi bakayijyana kwifotorera muri Kongo.
ntabwo wamenya tuvuge ko baca bafata impuzankano z'u Burundi bagaca impuzu bazita impuzu z'ingabo z'u Burundi bagaca bazijyana muri Kongo bagakuramo abakongomani bapfuye imyambaro bagaca babambika impuzu z'abarundi kugira ngo bagaragare ko abarundi bariyo. Burundi rega ntabwo bubyemera. Nibatuze duturane neza kuko turabakunda, sibyo? Abarundi turabakunda, ariko tekereza ukuntu umuntu avuze ikirundi nta musemuzi ukeneye, noneho nawe uvuga ikinyarwanda nta musemuzi ukeneye. Isano dufitanye riruta iryo ngiryo Imana yaduhaye, kuko dukwiye gufata Uburundi n'u Rwanda tuvuga rumwe. Acarongera avuga Bayahaga, acayongera avuga ikindi kintu ntakunze. Acaravuga ngo abanyarwanda ngo baca barajyana amoko, ubwo yari kumwe n'umunyamurenge ngo baca bajyana amoko mu Kongo, ngo abanyamurenge n'ubwoko bwabo ngo ntari abatutsi, ngo none ko bashaka kubita abatutsi b'abanyamurenge. Uwo munyamurenge acaravuga ati njyewe, ariko niza mukumvisheho, acaravuga ati njyewe turaza kukibumvisha turakibumvisha. Acaravuga ati njyewe, ati njye ndi umunyamurenge, ati mvuka imurenge, ubwoko bwanjye ndi umunyamurenge, ntabwo turi abatutsi cyane rwose, ni umunyamurenge wariyo. Ati none u Rwanda rukoresha strategy yo gufata abanyamurenge bakatwita indi poste yitwa abanyamurenge b'abatutsi. None hama dufite amoko abiri. Ati twebwe turi abanyamurenge ntabwo turi abatutsi. None kuko leta ya Kongo irasahana abanyamurenge batuye, ibaziza ubwoko bwabo. Kubera iki? Kuko idorone z'u Burundi zijya kurasayo. Tuzagaruka baduha igisubizo muri comment. Gusa nyuma y'itangwa rya Uvira nabonye bavuga ngo bitegure ngo nagoma ngo bagiye kuyivaho Tombe, nanjye reka mbabwire Tombe nubwo ntazi icyo bivuze. Nanjye reka mbabwire Tombe, ibyo bintu niwo kuvuga ngo Satani ngazagera ngo asubire mu ijuru. Basanga ukoza amabara. Mwamvuze Tombe se? None se ko bavuze ngo abanyarwanda Tombe twebwe yenda baradututse. Ubwo nanjye ndabasubiye. Reka nsoze mushimira. Reka dusuze, reka dushimira abarundi badukurikiye, ariko rata abarundi badukurikiye turabakunda ni mama y'Imana. Abanyamurenge twama tubakunda, abanyarwanda turakundana dushira hamwe. Kandi none durakandi kano karusha. Uzi ko umuziki w'u Burundi n'u Rwanda twamaje kubaka nkaho ari ikintu kimwe. Ariko habaye ikosa kuri ya muhanzi, bamukoresha ikosa bamuteresha penalty, bamugira nkaho yavuze nawe u Rwanda. Abanyarwanda bagikuntu baba bari tayari ku gihugu cyacu rega turakubita tukica. Ebana bahise bamukubita ibikompora byadanze, ariko ahita agaruka BJ aravuga ati sha abanyarwanda nakunze ukuntu mukunda igihugu cyanyu murakigwanirira, ngewe mwamfashe nabi ntago ariko natanguye mvuga, habaye amakosa ku muntu wasohoye ikiganiro acaragikata. Ndanamukunda cyane uramuvandimwe Prince Kiriko nawe arabikora, ariko abarundi turabakunda ariko bakadukorera ibishitani. Kiriko tumaje kumuha frame mu Rwanda, Burundi abaye urumogi rwinshi. Kiriko tumaje kumuha platform mu Rwanda, tunamukunze araza abwira umuntu ati zimya ibyuma kugira ngo tubone impamvu inzangano hagati y'umurundi n'umunyarwanda. Ariko yacara bikora, ariko turabakunda nta bugome ba n'ukuri. Dutanguye tubashimira ko mudukurikira kandi sawa. Urakoze cyane nawe kandi murakoze. Ndi umunyarwanda mutaca mugira ngo ndi umurundi. Murakoze kandi yarufanya.